Dari mana sampai bareng yo? Abelu kan lo. Beda PC, beda bareng. Oh, tadi kakek kena rampok ke? Ya, pala tayo baki dul. Pakuni rampok. Mapoli aro boreng. Makar ba macan kau tak akan mundur. Lah mau narampok ke? Patokar bay. Halo, Halo. Beda di mana dul? bede Roma. Ya ke Roma beda Parlona. Ini mungkin tak hasil bun. Ya mun tak hasil engko mak nyerok kaki dul. Yelah kok mangkat deh. Bun. Bun ah. Dul. Dul. Bedah bun. Njok kaki to ju. Bedah maka dia serius bun. Kok minta tolong ke kakek? Minta tolong apa? Tang bareng kau nih ake. Lah bun. Kok kena nambung aja bun. Kelakuan ngaji ya. Kelakuan mafia bun. Ya pas apa saya yang telakin biko dul. Mun benih kakek. Cereng pudin mun urusan ngaji dah tak dengan telaki. Ya kalau kakek tung situ nggak ngarepen. Lah bun, cuy bun. Mau kelakuan reko tak bisa bun. Tapi mau kelakuan selain tak apa. Banyak colok kaki dul. Kakek asli nanda apa nja? Enja bun. Mau kelakuan nggak reko enja bun. Tapi mau kelakuan selain tak apa. Iya iya. Iya pak lah kakek tak anda. Tina kau ina tibi bingko. Enja bun konda bun. Bang, encan tanda ki pur. Ya cari yang gila ada jian na bun. Setekan lah bodoh. Oh iyalah. Ya reh, teku. Tapi dari jaran bun. Kakek mi pah ngak nganyar dul. Iya pak kuning alam ber dul. Cuma satia si pita TK pin na. TK pin satia beri kolpo. Kakek tinggal makat ka kolpo. Deki lah bertanggung orang di sesengantos. Kode na bun. Kode na asiol dul. Kakek depa desa. Pak lah ketemu benoreng, kor lah kakek yakin siole. Mun aja berarti hijriah. Pentak barengah paki badana. Oke bun. Tapi mau beda apaan siap tanggung jawab ibun ya. Tanggung jawab deh rem, apa lagi ngandung kakek. I maksud terlindungi kok bun. Aduh, iya dul. Ya njat kok pengen amat tinggal ruwa bun biakes biaki bun. Iya mat tinggal kalian ya spiaki bingko cek ranking taro toro kang ko. Mangkana kakek ko taro toro kang ko mentro mana bede mur leker ya. Siap bun. Kalau lamang kata kok tulio cen.
di mau dengan kelebun ha. Ya rokok tu leprak tak ada. Kok mulai merah rokok ya? Pas akhirnya nganggu ya. Pan patah tu ke dina kemarin. Anu kelebun ya. Pola ruang. Jauh kelebun, pola king tak ada boleh saya suruh. Ni banyak orang gue. Lepas usang kok dia saya nak kalah. Dah ramai sampai bareng yo. Abel lu kan lu. Beda pese beda pera. Lah. Kelebun benih mari majar. Ceki maburu akal membenko. Kelebun lagi urus mana telepon, pesen can beda kakek. Teti sebagai kau pesero benih kan ongkir. Oh iya. Anu apa celang lah? Apa sih nak kau lang? Cek kaca. Aduh, minyak goreng. Aduh, kayak melarat di kaki minyak, kakak. Aduh, mesti ke kebun bentuk hajar kakak ring goreng bun, kak. Aduh, aremon pas terus nung dina ya, bahaya ya. Tulinya ke boy. Lang, malah rampok kemarin tuh mawi. Mayu kedua kemarin. Yang buat dina apa ya? Iya Mayu. Ambu. Siapa kakek? Jak kakek dul. Kapalan dia urusan ya bahaya pas tak kenal kangko. Oh, Puden. Lah bener. Kengko tanya Pak Bri ya dul. Engkau benceleng keng minta bagian. Begini apa? Ya bareng kelebun dia. Tuh, saboran ya. Saboran. Bakir Dul, le tabit. Oh, tadi kakek kena rampok ke? Ya pala tay bakir dul. Pakune rampok. Mak boleh aro boreng. Makar macan kok tak akan mundur. Lah mau rampok ke? Patokar bay. Ya mayo. Mundur lang. Tadi sudah jegrejek ke bay. Lawis, mundur. Maring kok mun tak jaga entaren. Iya. Are dong. Iya. Duh, Allah. Tadi mun orang nyari keceng-kecengan Allah. Jak kaki lang. Ngaca jegrejek buru ka ada. Kaki mi buru kidin. Cuk keng are gelirap. Mereka. Darah betul. Lah bun, mau ngelakukan berak ngari saya bikin kobun. Apa? Berak bun. Cok kerong minyak kuring dek lah berak. Tak sebelah minyak kuring bun. Minyak kuring setembal larat bun. Itu kok mafia, bahaya bun. Iya mangka pah darah madul. Cok rengkok gila cek terona se ngakana ring kuring ngakok cakalan. Bidang ko lang akan lakalan tenggang dul. Kau mau bareng lagi ya?
Pesen kia kare. Akare sih ada nggak kita majar ke bentar pun. Bentar nyak kuring. Iya. Jadi nelo berapa nyak kuring toron bingkola engola kakin kakek. Sabar. Coba melolo deh. Bila nyak kuring dari setoron kan. Cak kuro melihat nyak kuring lekap aku catek ngetek. Tak kalah kesantri rokok pondok.